hene oni ediniye anope nsu na gugu kama bia idin ira edase wa na abetimi ayewe bia ntimi nye wo na abọ so no asase na o tede wo yase ti owura asedan ka undin Sejon ya chia oluman yi de na yaba asase so na yabe chia ya papa no so omo asase ne ofa no mti yabe chia papa reven omo 87.9 ene meku papa ntokwa bia ma no ye ko second part no afi na achia na amu ama hene na ofa PV so ofa chia pa yes ofa downtown yes downtown say ni mentorship no so beba so it's a movement ye be kubi it's a movement yes you are share experience Sejon potholes na sem no enu akra na wosen ke di wuram hadwen pa unse enu ano na obi eja so kan 87.9 Kumasi eja security ka airport runabout and so hasem say and support holes ni bi da ho airport runabout yes why exit here na on the runabout na on the runabout ho no the pothole mi so ewo ho area nti and so empany for be you see for potholes there he me hui baby am we kwada so complex wall side wall you see a hona started to minyi ni say be cost here that much say ye fa bitumi kakra fa mo say kakra 87.9 Kumasi I mean it shouldn't cost us that much so they are not cost you much near 10% and that so 10% that contract because support us crowd to me mama some dis up to me mama but 10% no the omonte so nya 5 no muntimi ntitem maye so 10% na da so ya na ekoba bi no ene ya na ma de ne boy din but potholes pa di emre bi na ye ayo am croford dia ya massage na ye na you I no say 20,000 bi no bitim dia ya this is a good 50,000 na 10% na to baby ya na man watem kana 87.9 Kumasi ni pedidi so baby adru no ano ye din nti omo de ye so omo 10 ye gitum 10 de odin was yete but do omo nya ne 5 maye so na intimi because too much say potholes na do so bantema hui so me enya adwuma bia because the more channel na mudi and the fear is that in so say no so afi na eno kwa mo bitimi to abetia wo I'm telling you because ni okofam na say car no du boom ene ye fence we 87.9 Kumasi enye adeketua lower arm upper arm enye adeketua etinipa ne fam na di boom ene ne car no ye mudie bia ukọ wetumi ato we be ebo be de ho de a nipa no befu ni bu befu so ni bu befu enti na se ye namu edu ba bia ubutimi fu me ka pankro no mo amofa from pankro no ufri hey airport runabout bukrum yes 87.9 mo use sa kwan na be pie market on zen zen filling station sa ho no yes midru ho bia yes midru ho bia na mbofu yes midru ho bia mbusa enti omo fa ha yes and this is an alternative route say traffic ba pa na obi pese ofa wo twafa hwa besen ko fight metim junction na ofa hwa no atie set metim junction potholes bo nya din 10% na da so na man boy din potholes there ofa chippings ba ko digu kam edi bitumi fra 87.9 potholes betimi afele potholes be 100 that 10% na da so no 10% na da so no ene man boy din 10% no I say borehole are you twin borehole ni de ne bo nya din o ne so 10% ntima ni ko duru abuo bi Bobby so that's what to be 90,000 me
390,000 na ekɔ n'anim ba boreholes yɛ ne bɔ nyɛ den but 10% na ɛda so no ɛna ma ne bɔ yɛ den so to your friends and we pothole yɛ fɛle pothole ne bɔ nyɛ den 10% na ɛda so no so enti yɛbɛsrɛ ɛyɛ osi yɛn ka nkyerɛ wɔ mo yes mpakyɛ yɛn ka nkyerɛ wɔ mo ebi na ne nnura na Alex ɛkan opoku ntwi na ɔka sɛ nka enu kwan si yɛsrɛ ne yɛnya nka demand yes sɛnk munya no with immediate effect yes potholes yɛ maintain so bi mu yɛ potholes demonstration da ana what bi da oh there be tea na say potholes no na nyini akwai say yi no konkonti ba nyini be ya konche enti emu dimu na kwan nyina asai ba hwe ekwan bibire ho anke betumi amanage enkodu that level come on I was say ebi a aban sa ko physical for de be ye kakra na ke sevu ye kakra say ofa abrepo ekwan so a abrepo potholes bibire kwa akodru ɛhɔ yɛ akokɔ space ɔmo saa station ɛwɔ hɔ ɛhɔ yɛ akokɔ space anu waka ɔmo before so obedru mpataseɛ yes mpataseɛ before so obedru mpataseɛ junction wɔ no yes before so obedru ɛyi a bridge a ɔmo ayɛ no kamakama yi baabi na cd ayi no wɔ no before so obedru hɔ no kɔhwɛ kwan no wo de ɛkɔ kɔhwɛ sɛ John we me say ye titale mu bɔ nyɛ den 10% na ɛda so no ntimi asam na ntimi nyɛ bacho yɛn ka nkyerɛ ɔmo asam na na da hɔ no 10% ntimi asam na ntimi nyɛ chippens yɛ sɛn bitumi na ɛyɛ sɛn yɛ mixe nyɛ de abegugu mu yɛ wie those kind of simple osoro hasa no oh adai sɛ John yɛ di we mu atia kyɛ opa woni ma pa abusa 10% na ɛda so no nti ɔmo ntimi nyɛ opa yenyi 10% ni mfiri so ni ehwe asam so muntimi nya sabi di on timi gada revenue kra be na de we di akire ye ne oh say John ja 10% na da so ntini ntimi nya adwuma no ja na no na ayi minister why asenso okay statement be about so more dedicated sika bi the fix yes about 600 million Ghana cedis around that figure. I'm going to the fix it. Yes. Potholes of Ghana. Yes. Now potholes no. Ebi na mutimi ya na simple say. Ya award. Be ma bagina ye. That's all mutim de ma. And is na do so pa. So mutim de ma ayi. Say John potholes sika ayi fu ya party ayi. Oh be ma ayi. Gina private man be sit down 100,000. Aban be sit the same dine. Obebo ka 1 million. 10%. Inti ade no sa na koye private man a dine be see 100,000 aban be see the same dine obeboka 1 million but your area na wo nam no baby a wo no tell us yen kan champion for why the coso and specifically potholes ye major in so to dey you see enokra na ma de na ye hu no it is a wonam a you see baby a manji woni bebiri enti woni mebi ene mebe so for ansem ankofa ho because na nim debt of petting we be akodu so ne toy no ti ya na eja me kofa so kofa main road na eja me connect here man kofa ase ho me be because one ha mama yehu action why because na making Frank Awusu ansa so am MC enra oseminua yeah 200 more than oh nice almost oil the potholes no oh yeah I main road no you see the issue is that almost say you say so I'm interching you know I connected you almost connected no my ya for one akwa but in the meantime ne I was here manage yes enti ena na me kire me di video video kire wo Facebook page here ono ankasa movie on ne men any we be ya so down on you on bremai any enti mbacho ba bia wo no tell us drip machine kura wo ho
drip machine ni ho potholes ni eko no the say the maker say ba say wo say bibi ye drip bibi so ye yeah bibi a wo ho nya say bi e ko han bibi eti anwea ni bitumi no na ne bo say John owie ya na I understand anya drip ya no I understand what the concrete kakra bi simple afele ho ama ayi so and the cement kura say also the cement kura na be ya cement boy say ya ti kroma na afei ebedu ba bi na bo say boy si na gina ba bi na wo mo afele owie anu otene nsa 10%. That is bad. And you might be brain now. I we say no. 0322498035 0243114497 0243114497. Good morning. Good morning. Biram Bajo Kasefri. Okay, say Udini baby Kasefri. I'm Kasefri Teshi. Teshi 87.9. As I cry. Okay, my entire but how more do you say? You patrol with the man, sir. They answer my son will go before soon, and I'm paying me from maybe that. Okay, any Bajo, yes, when morning in Casa production in Casa, okay. I say new bro for you do, but sorry, Abu Road. Emerging potholes pa ese omodi na afi na efefe afi na efefe 87.9 Kumasi. Good morning. Good morning. Obani Beni.